हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आम अष्टमी रे खेलिया आम एग्नेस टीम आज आमाजन आम कैप्टेन भी काली शिवा भाई काली ग्रुप रे राति रे मेसेज करते कि आमाजन सामने मैच अच्छी से आज अष्टमी खेलिया आसु बाहर तो रोचु जहाँ आमको अष्टमी खुशी सीना मिलने कि आम जहाँ जी पार्छ से खुशी करुँ आसंता आम प्लेयर को देखा आम कैप्टेन मुहर टे शुणा कारण आमाजन आज न्यू जर्सी पड़िया को ओह्लौची आम कैप्टेन को किसी अनुरोध करिया कि आमर भी किसी नुआ जर्सी हो चलते मुहर टे किसी शुणा शिवा भाई आम ओनर भी ये दुख सुखर भी साहब हमें ये तो आम स्टार 11 शिवलार जड़े बैट्समैन ऑलराउंडर कहले भी चले आमर जेना भाई जेने आज अष्टमी रे केमिति कोन पछ ब्लॉग रे देखिथिबे इनको केते व्यू जान हैला खाली जियो माने खाली लाइक करछी भाई देखि कोन आज खाली जियो सब लाइक खाली अमेज़न आज नुवा ड्रेस रे ना अमेज़न आज नुआ ड्रेस रे आछी आज कैप्टेन को किसी कहबो ना आम पई किसी सुविधा खाया उठे टाइम दियो कहूना आम कैप्टेन विषय रे आइले सिला बळ पाइबो पानी नहीं मैं 2 मास रो कैप्टेन रो अवसर नउची हला 2 मास पई जेना आउचंदी कैप्टेन जेना हमर होचंदी कैप्टेन हला तारा मन टीम रो सब किछ मो पिला को संभाळे देबी किछ नाही पाइले क्या हाल मु कल आग के खाया को आनंद नाही खा सेते नाही ये बिस्कुट खाइ पछ ब्लॉग रे ये हीरो भाई बुधवार हे गेला आ दी भाई ये हला भोला भाई ऑल स्टार प्लेयर यूट्यूब चैनल हमर चल बढ़िया भाई बेस्ट ब्लॉग सब्सक्राइब करो लाइक सब्सक्राइब आ ये आमपटे खेलते किंतु से अमेज़न प्लेयर जने लाइव आज सब वीडियो आज अमेज़न आ ताको सांग तो नाहंती से आज पळेचंदी ताको हम मिस करछु रसल भाई तांको सांग चिकू भाई गान तो नहीं खेललानी गाँव जाई खेललेनी तथापि आजिबा मैच खेले आज हम गांव खेलते हां चुचुआ सांग हां ए जो एठी मो पार गाना आज मोटा मैच स्टार्ट सरला बे जोते ग्रीन बॉल रेड जो एठी भी होची ग्रीन बॉल कटोटा सीधा बॉल घोड़ा घोड़ा ड्रेस काई चुचुआ केला देबा जाउ देबा ओडी ना देबा जा के तारीख कोने आज 12 से गुड आई आ चिकू आई मंगू एडा 13 तारीख जदी हितो तने 13 तारीख दिन देबा काली 13 तारीख 13 काली होछन काली हेजु समस्त और अछि 13 मचन काटीर हमर 3 3 6 के 7 हमर एई 7 स्टार मोंटी हमर एकाठिया आ खुंट बोल ले देबे रे मोंटी की ठिया कराई देबे मोंटी की ठीक सामने ठिया कर देबे आउट करि परिबेनी कांदी की बॉल पके पके कांदी की लास्ट को पळेबे घर को मोंटी भाई स्टार हला खाली 2 ओवर मोंटी खाड़ी ओपाड़ी आज देख 6 टा खाड़ी यदि गोटे ओवर न ओपाड़िबो ए मरी गेले काई एमि होउछ बे ए काई एमि उत्पात होउछ बे दगन दे साइड दियो अबे हे तू तो सला बासा हेलु जहा तू तो करूछु हला तो किछ एटा कहि होउनी हला से तो बासा आइ ना काई एमि होउछ बे तू आ कोन बाहाबिनी कोन तामन तू कहियो कोन चाहू तू कोन कहियो चाहू से बाहाबिनी कोन भाई हैं कोन प्रमाण देबे ना कोड भाई प्रमाण देबे की हला गोटे दिन घर को नहीं जा ता पर दिन यदि हला हम से न बाहर दियो मते कहि हला तो साड़ी एटा पकेबिनी भाई एला अमेज़न न्यू जर्सी ना हेनी अमेज़न न्यू जर्सी न्यू कैप्टेन जेना कोन कहबे ते कोन ते आछना ते जाय कोन कहबे आ स्माइल 11 अमेज़न
ପିଲା ଆସିବେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆଉ। ତାଙ୍କର ବୋଲର ବେଷ୍ଟ ବୋଲର ଭାଇ ଟିକେ ହାଇ ହାଇ କହିଦିଅ। ଆଉ ଆମ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଆଜି ଜେନା ଭାଇ ଭାଇ ଟୁ ଭାଇ Trust my batting. ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଏଇଠିକି ଆସ ଏଇଠିକି। ପଚାର ଟିକେ ସିନିୟର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଟୁ ଜୁନିୟର କ୍ୟାପ୍ଟେନ। ଭାଇ ଆଜି ଟସ୍ ଜିତିଲ କଣ ପିଚ୍ କି ଦେଖି କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଠି କଣ ମୌସମ କଣ ଅଛି ସବୁ? ମାହୋଲ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛି 10 ଓଭରରେ 130 ଖଣ୍ଡ ମାରିକି ତାଙ୍କୁ କୁକୁର ଭଳିଆ ହରେଇକି ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟିଂ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆମ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଟସ୍ ଜିତିକି ବ୍ୟାଟିଂ ଆଣିଛନ୍ତି। 10 ଓଭର ପାଇଁ ଖେଳ। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ମ୍ୟାଚ୍। କାହିଁକିନା ଆମର ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଆସିନାହାନ୍ତି। ରମେଶ ଭାଇ ଆଉ ଚିକୁ ଭାଇ ତ ଗାଁକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍। ବହୁତ ପିଲା ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବା ଆଉ ରତ୍ନା ଭାଇ ଜଣେ ଆମର ସିନିୟର ପ୍ଲେୟାର। ତାଙ୍କଠୁ ବି ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛୁ। ରତ୍ନା ଭାଇ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଷୟରେ କହିବେ, ଆମ ଟିମ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ପଟରୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ସିଏ ଗୋଟେ ତାର କଣ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କାଢିକି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲାଣି ସବୁ ଭିଡିଓ କଲେ। ରତ୍ନା ଭାଇ କୋଉଠି ଭିଡିଓ କରିକି ଆସିଲା ସେ ତାମିଲ କୋଉଠି? ରତ୍ନା ଭାଇ ଏଠି କଣ କହିବି ଟିକେ କିଛି କୁହ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଷୟରେ, ଆମ ଟିମ୍ ବିଷୟରେ କୁହ। ସେ ତ ଜଗବନ୍ଧୁ ଭାଇ ସେ ଆମର ଯେ କି ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆମର ତାରାମଣି କ୍ରିକେଟ ଲଭର୍ସର ଆମ ଓନର ଶିବ ପ୍ରସାଦ, ଆମ ଓନର ଯେ କି ତାରାମଣି କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଲଭର୍ସର ଓନର। କିଛି କହ, ଡ୍ରେସଟା ହେଇନାହିଁ କେମିତି କ'ଣ? ଦେଖିବା ଆମାଜନ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି ଆଉ ତାଙ୍କ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆଜି। ଆଉ ଆମାଜନ ପିଲାଙ୍କର ଆଜି ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି, ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟା ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି, ଟିକେ ଦେଖିବା। ପିନ୍ଧ ଷ୍ଟାର ପ୍ଲେୟାର ଦେଖो, ଷ୍ଟାର ପ୍ଲେୟାର ନା ସମିତ ଭାଇ ଷ୍ଟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ ଦିଶୁଛନ୍ତି ଆଜି ଅଭି ଭାଇ, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଭୋଳା ଭାଇ। ଖୁସି ଭାଇ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଟା ଆମର ଆଜି ଆଉ ଦମଦାର ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜି। ଆଜି ନୂଆ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସାନ ପୁଅ ବଡ ପୁଅ ମାନେ ପଢୁ, ଆମ ବଡ ପୁଅ ମାନେ ଏଠି ଆସି କଣ ହଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ଟିମରେ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ସାନ ପୁଅ, ଆମର ସବୁ ମଜିଆ, ଆମର ସବୁ ମଜିଆ। ନମସ୍କାର। ଆଜି ପଳେଇ ଆଇଛନ୍ତି ଆଜି ଖେଳତେ ଆଜି। ନଖଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ନଖଟା ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିବେନି। ନଖଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଭାରି କଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଶିଖିଯିବୁ ଜଲ୍ଦି। ଦେଖୁନ ଠିକ ଦୀପ ଭାଇ, ଦୀପ ହୁଡା ଆମ ଟିମରେ ଆଜି ନ୍ୟୁ ଜଏନିଂ କରିଛନ୍ତି। ହଉଛି ଟାଉଟରୀ ସଂସ୍ଥା, ସବୁ ଇନକମ ଯିଏ ସବୁ ସେଠି ଭାଇ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ପଇସା ପାଇଁ ସବୁ ଏମିତି
ଦାନବୀର କର୍ଣ୍ଣ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବୁଲୁ ଅଛି ଆମର ହଁ ସେଇ ବା କହୁଛି ଦାନବୀର ଏମିତି କର୍ଣ୍ଣ ଯିଏ ବୁନୁ ଭାଇ ତା ଜୀବନର ଟଙ୍କାଟେ ଏଇଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରେନି ସିଏ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଏ ବଲ୍ ଧରଛି ବଲ୍ ଧରଛି ଭାଇ ଏଇଟା ହବନି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ସାରେ ଆସିଗଲେ। ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍। ଓହୋ ମାନେ ଗାଡ଼ିଟା ଖୋଲିକି ଆସିବେ ହେଲା ଗାଡ଼ିଟା ମୁଁ ଖୋଲିକି ଆସିବି। ଖବର ଭଲ ନା ସେଇ ଯୋଉ ସର୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଖେଳ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯାହା ଦେଖା ଷ୍ଟାର ସାରେ ସ୍ମାଇଲ୍ 11 ତାରାମଣି ଲଭର। ହାଟ୍ରିକ୍ ଛକା ପାଇଁ ଅଛି ପୁରସ୍କାର। ଶହେ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି HP ଗ୍ୟାସ୍ ଭାଇ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଜଣେ ଜଗବନ୍ଧୁ ଭାଇକି। HP ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ହାଟ୍ରିକ୍ ଛକା ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ଆମର ହାଟ୍ରିକ୍ ଛକା ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇକୁ। ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ମିଳେଇକି ଆସିଲି ରାଉତରେ ହାତ ମିଳେଇବି ଆଉ ଭାଇ ଉଡ଼ାଇ ଦିଅ। ଶୁଭିଲାନି ଆଉ ଥରେ ଭାଇ ହାଟ୍ରିକ୍ ଛକା ମାଇଲା ଆଉ ଥରେ ହାଟ୍ରିକ୍ ଛକା ଫେର ଆଉଟା 100 ଟଙ୍କା। ଆଉ ମୋର କଣ କଲି ଡାଲି ହାଟ୍ରିକ୍ ଗୋଟେ ଦେଲେ 100 ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଖେଳ ଯାଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆଜି ଭଲ ଖେଳିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଫସେଇଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ହେଲାନି ଜଗବନ୍ଧୁ ହାତୀ ପାଉଥିଲା ତୁ କୋଇସାରେ ଆଜି କ୍ୟାଚ୍ ରେ ଛାଡୁଛୁ? କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡୁଛୁ ଗୋଟେ କହ ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁ ଯୋଉ କ୍ୟାଚ୍ ରେ ଛାଡୁଛୁ। ମୁଁ ସେଇଟା ହାଟ୍ରିକ୍ ଛକା ଆଜି ଭାଇ ପୁରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଦବା ଲୋକ ଆପଣ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶିବାଇ ଆଉ ହଁ ବଲ୍ ନଥିଲା ସେଇ ଓଭର ଭଲ ନଥିଲା। ମୁଁ ଦେଇପାରିଲିନି। ଅଛି ତ ତମ ଦିଟା ବ୍ୟାଟ୍ ତାପରେ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଖେଳିବ ତିନିଟା ବ୍ୟାଟ୍ ଅଛି ତିନିଟା ବ୍ୟାଟ୍ ଅଛି ହେଲା ଅଛି ଆର ମୁଁ ଯୋଉ ତା ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲି ସେ ତା ପାଖରେ ରହିବ। ଚଢୁ ଯାହା କରୁ ତୁ ଆଇଡି ଦବୁ ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଚଢି ନେ ୱାଇଡ୍ ନୁହେଁ ସେଇଟା ରଖିଲେ ମାନେ କେନ୍ଦିରି ଅଧିକ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଚଢୁ ଯା ଗାର ବାହାର ଯାଇଛି ୱାଇଡ୍ ସଇଲା। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନିଂ କଲା ପରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ତରଫରୁ ଆଜି ଟିକେ କିଛି ହବ। କ'ଣ ଲବା
କ'ଣ ହେଇଯିବେ କାଟା କିଛି ପଚାରୁନ। टाटा ग्लूकोज एथुरु 5टा सेथुरु 5टा नहीं आस मोबाइल 100 टका अच्छी है नहीं आसो मुझे 100 टका पठेदेमी से सांगे 100 टका मिसे नहीं आसो आ गोटे कौन नहीं आसो आस मैच विनिंग पर किसी ठंडा पीवाई जहाँ जी मिलूँ से संतुष्ट हवा कथा कैप्टेन जहाँ देती बिल होगा कैप्टेन बिल कले ओनर आउ किए कौन पीब कि मामू भाई फांटा फांटा पी था से समस्ते आस पानी सेपटे पलैले बोधे बहुत पिला पलई आमर एत पिला अच्छा तुलाटा आमर पूरा ये हार्टा पिलाटी तार क्या छाड़ी भी माने जूस पीऊँ क्या तो छाड़ी भी ये मैच आज हर था ଆସିଲ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଗଳିଟା ବା ସେ ଆଗରୁ କହିଲି ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଗଲ ହେଇ ଯୋଉ ପୁରା ଆଗର ହେଇ ଯୋଉ ଏଠି ଅଛି ଶିଫା ମେଡିକାଲ ଛ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର ନାହିଁ ଏଇ ଜାଗା ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ବାଁ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ଗଳିଟା ସେଇ ଗଳିଟା ପୁରା मैच विनिंग पर एनर्जी ड्रिंक्स आ तुमको आज जहाँ मिली तो से पुणी बुझी कहे कौन एना कहीदेवे पुणी जाए सन्ध्या बेलू कहे वालमेट वाला कहीदे पुणी हित रखिदेवे